Direktor policije Milorad Veljović izjavio je juče, da vas podsjetimo, da policija proverava sporne privatizacije i da će sigurno biti još hapšenja. Naš gost je bivši direktor Agencije za privatizaciju, sada advokat, Branko Pavlović. Želim vam dobro jutro, hvala što ste došli u ovaj program. Podsjetite nas, koliko dugo ste vi bili na čelu ove agencije? Samo 3 meseca, od 15. aprila do 15. jula 2004. godine. I baš zbog toga što smo zaustavili korupciju u privatizaciji i taj tim koji je došao sa mnom i pokazali da to nije tako komplikovano i da to može da se drži pod kontrolom, čak i u jednom lošem zakonskom okviru. Taj zakon privatizacije konceptualno nije dobar, ali i kad nešto nije dobro, ti možeš da radiš značajno bolje ili značajno lošije. Pa smo to uspeli da pokažemo, da naravno pritisak bio preveliki, pa me je gospodin Koštunica smenio. Aha, čekajte, ali zašto samo 3 meseca? Dakle, nije običajna stvar da neko posebno na čelu takve agencije, odnosno tako veoma važne institucije, bude samo tako kratko. Ko vas je postavio na tu funkciju? Uvek vlada. Znači, to je funkcija koja... Na predlog? Gospodina Maršićanina, koji je tada bio ministar za privredu i privatizaciju. Dobro. Mene on izabrao kao nepartijski kadar, jer je imao poverenja u neke moje sposobnosti, znajući mi iz tog parlamentarnog života prethodnog i nekih političkih aktivnosti. Ja sam inače karijerni advokat i znali su da se inače bavim tim privrednim temama i onda je se opredelio za to. Znači, ista stranka koja vas je postavila, vas je u stvari 3 meseca kasnije... Nije me stranka postavila. Dakle, Maršićanin je... On jeste DSS, ali nije mene stranka, upravo obrnuto. On je smatrao da u okviru DSS-a nema odgovarajuće ličnosti. Aha, dobro. Pa je onda rekao, da li bi ti Branko pristao, sam rekao, ne bi, to je bilo mjesec dana, pošto je već bio ministar. Da. I rekao sam, moram da razgovaram sa ljudima, jer sam da ulazim u to što je Agencija privatizacije pod gospodinom Vlahovićem je besmisleno. Moram da imam ljude na koje mogu da se oslonim, pa ćemo onda polako stavimo sve pod kontrolu. Vi ste pitali da li je to neobično, to je vrlo neobično. Obično se od opozicije zahtjeva tolerancija 100 dana da ne kritikuje vladu. Naravno. A ja sam od onih koji su me postavili u 90. danu smenjen, a u 60. danu su već počeli ispod stola vrlo veliki pritisci da ja budem smenjen. Zapravo smo ušli u jedno tačno razotkrivanje kako se to korupcija vrši. Na jednom primjeru zato smo vas izvali. Kako se to, kako vi kažete, vrši korupcija? Kako se krade novac preko privatizacije? Prvo, samo 5 sekundi uvoda. Ovdje je privatizacija uvijek u fokusu naše javnosti kao glavno izvorište korupcije. A da li je? Nije. Javne nabavke su daleko veće izvorište korupcije po obimu. Dakle, ja ne umanjujem ovu privatizaciju, ogromno je strašno, ali prosto znate da ima drugi. Ok. Što se tiče privatizacije, ovo što imate danas na delu i što ste imali ranije, direktne pogodbe. Direktno se pogađamo da taj investitor baš ulaže tu i tu ili kupuje to i to. To je prvi i osnovni element korupcije. Ajde jedan objekat koji se prodaje. Evo zašto zamišljamo. Evo vam recimo JAT, ili evo vam direktno ulaganje u poljoprivredu, ili evo vam Sartid, ili evo vam naftne industrije. To nije direktna pogodba. To je bilo... Vršački vinogradi su... I tu ne treba uopšte da se ljutimo na Kineze. Dakle, mi imamo proceduru po kojoj je moguće da smanjujete i treba da smanjujete početnu cenu ako se niko ne javlja na svakoj sljedećoj aukciji, ali ovdje je bio problem što je urađeno u jednom danu. I nemojte se baviti. Da, 3 puta ide u trećoj trećini cene, ali to je tako propisano. Prema tome, zahtevati od investitora da trči da da više para nego što mu procedura nudi je potpuno besmisleno. Čekajte, vi nešto oglasite da se prodaje i niko se ne javlja. Tako je. Normalno... Vi oglasite jednu cenu. Ima tamo neka procena. Pa krenete od te procenjene cene. Od 100% procenjene cene, pa smanjete na 50%, pa smanjite na 30% na sljedećima. Ako vam se niko ne javi, onda vi morate napraviti, kao ja da sam direktor Agencije za privatizaciju. Prvo bih tražio da izanaliziramo šta smo mi kao prodavac u animiranju tržišta, koje bi možda investitora mogli to da kupe, gde smo manuli, zašto nam se niko nije javio i gde su ti problemi. Pa bi onda gledao da za sljedeću aukciju ispravimo to. Da stvorimo konkurenciju. Dok ste vi bili za 3 mjeseca, što prodali? Aukcije su išle normalno, to nisam dirao, a što se tiče tenderskih procedura, tamo je izbor konsultanta 3 mjeseca, koji priprema preduzeće za prodaju. Tako da sam ja mnogo ranije... Vi ste mogli eventualno jednog konsultanta da... Ja sam poništio jedan tender koji je bio tamo njima vrlo ozbiljan, gdje smo krenuli, Sever Subotica, gdje smo krenuli u razotkrivanje tačno kako je konsultant prikazao 12 miliona evra
više zaduženo preduzeće nego što ono jeste. I onda oglasi na prodaju nešto što mi zovemo negativni kapital. Drugim rečima kažeš kupcima, ovo je manje više za stečaj. Ali evo, ne prodajemo ga u stečaju, nego ga prodajemo u ovom nekom modelu. A on uopšte nije negativan, nego pozitivan. I to ozbiljno pozitivan. I to da imate prikrivenu informaciju. Nešto od ove, koliko ima, 22, 23 privatizacije? Nijedna nije bila u moje vreme. Nijedna nije bila vaša? Ne. A koja vam, dakle, pratite sve što se dešava? Da vas to interesuje i... Profesionalno s time bavim. Dobro. I šta vam nekako ne miriše dobro? Koja privatizacija? Što se tiče privatizacija, vi, jedan značajan broj njih, možete da zagrebete i da vidite da to nije u redu i da nije urađeno kako treba. To što je najveći broj njih i gotovo sve su urađene nakon moje smene, zapravo govori da ako biste imali nekog direktora agencije, neku agenciju za privatizaciju koja bi normalno radila svoj posao, onda ti problemi ne bi bili mogući. Pitanje je kako to dokazati. Dakle, ja mogu sada lično da vam rekonstruišem kako se to dogodilo da neko bude sam, kako se dogodilo da neko kupi po toj ceni, a ne po nekoj drugoj, ali to je jedna stvar. Mnogo je komplikovanije i teže tu dokazati u krivičnom pravnom smislu, jer morate da dokažete nameru. I ono gde smo mi u problemu... Kako se dokazuje namera ovdje? Ajde. Namera ne piše u papirima. Kako bih ja to uradio? Da sam, i pravo da vam kažem, preko nekih poznanika sarađivao sam s ovim policajcima iz Uprave kriminalističke policije koji se bave time i upoznao sam ih jedno 30-ak, jedno 6-7 razgovora, jer oni ne razumeju tu materiju i to prosto ljudi treba da znaju. Prosto ih bacite u jedan sistem koji sad reguliše 2000 normi. Vrlo komplikovanih i međusobno usaglašenih. A ne, zato se izvali. Daj da sednemo da razgovaramo kako to ide. Šta je po meni suština? Šta bih ja uradio? Prvo bih izabrao u tom nekom... To je organizovano kriminalno, to su... pljačke se rade preko organizovane kriminalne grupe, to znači da u čitavom segmentu državnih institucija vi imate unapred postavljene ljude koji čine vašu organizovanu kriminalnu grupu. I zato vi do sada niste ni imali procesuiranja. Nećete ih imati u bitnom, ozbiljnom, kvalitetnom smislu ni od sada, jer vam je čitav zaštitni mehanizam organizovane kriminalne grupe koje je pljačka ostao netaknut. Sve ono što treba da procesuira, to je bilo i u prethodnom sistemu. Dakle, rečeno do kraja ove godine sve istrage završene. A nisu to istrage završene, to policija se Vučić sebi diže rejting tako što kaže policajcima ja sam obećao do nove godine ima da kažete da je sve završeno i onda oni bilo završeno ili ne bilo, kažu mi smo svoje uradili, evo predajemo sada to tužilaštvu. Dakle, to je jedna vrlo rana predkrivična faza postupka. Kad u javnosti se kaže istrage se završene. Nisu započete istrage. To su predkrivični postupci policije. Vi sada kažete nešto potpuno ovo što svi pripučuju. Ovo što se kaže da će sad biti dato i završeno, to nije ništa završeno, to je jedan broj je procesuiran, manji, a jedan veći će samo policija predati tužilaštvu, da tužilaštvo sada vidi ima li tu osnova da ulazi u dalji krivični postupak ili ne. Inače, treba građani da znaju sljedeću stvar. Kapacitet specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal, kolektivnog specijalnog tužilaštva i specijalnog suda nije povećan. Vi ste ovde napravili nekakvih 100-tinjak inspektora koji se time bave. Samo time. A ovde niste povećali, imate neki levak, imate neki državni sistem. Vi morate sada da povećate kapacitet i strukturu tužilaštva i strukturu sudskog sistema. Neka rade u 3 smene, isto kao što rade fabrike. Ne može se. Doći će do ogromnih grešaka i drugo, vi nemate prostornih i finansijskih kapaciteta. Dakle, vi sad kad biste uzeli analizu, jel imate vi dovoljan broj tužilaštva i para za to da uradite? Imate prostor. Evo, 15 novih slučajeva dođe u specijalni sud. Jel to ima fizički gde da se sudi? Pa nema. Prema tome, i čak je, moram da kažem da je tužilačka organizacija, na moje veliko iznenađenje, jer ja u njih imam vrlo loše mišljenje njima, dali su jednu dobru analizu šta se nedostaje, šta se država mora da obezbedi da bi to moglo da koliko toliko sve bolje reći. Ste vidjeli politiku na naslovnu stranu? Nisam stigao jutros ništa. Danas će biti otkrivena pozadina napada na Nikolića, kaže Oliver Antić, njegov savjetnik. Ovde jedino ime koje se pominje, to je Mlađan Dinkić, koji se označava kao čovek koji je prvo krenuo napade na Nikolića. Da vas podsjetimo, on je prvi pomenuo Vršačke vinograde i to da je naredba da se to proda u tom drugom, trećem krugu Kinezima, došlo u stvari iz Nikolićevog kabineta. Sada Antić kaže da će danas biti otkrivena pozadina napada na Nikolića, ali kaže da sve to nije istinito što rekao Dinkić i tako dalje. To je sve strašno. Znači, mi imamo jednu situaciju u kojoj očigledno se nekakvi parlamentarni izbori primiču i sad će predsjednik Republike da nam objavljuje nekakve skandale.
državni sistem koji radi ili ne radi, pa ga popravljaj. Ako ne radi, odnosno utiči na vladu i druge. Dobro, ali ako je on oglašen kao onaj koji je odgovoran za navodno neku aferu... Pa neću da mi predsjednik države raspravlja na televiziji ili u medijima ko je odgovoran. Postoje državne institucije. Je li odgovoran? Ima tamo neka državna institucija da radi svoj posao. Obrnuto. Te državne institucije, to je pre svega tužilaštvo, kao samostalni organ, oni ne smiju biti pod pritiskom ni Nikolića, ni Dačića, ni Vučića, ni Veljovića, ni svi izlaze i pričaju, kaže, bit će hapšenja. Pa to ne zavisi od tebe, to zavisi od tužilačke organizacije. Kakve ti veze imaš sa hapšenjima? Osim kad ti stigne nalog od tužilaštva, da fizički uzmeš pa nekoga privedeš tu i tu. Ti ne odlučuješ o tome i ne smeš da se mešaš u takve stvari. Kako ne odlučuje kad to čovek kaže juče, on to kaže. Pa svi kažu, pa svi to kažu. Kao što se ovde, molim? Pa da, ali zašto se bave rejtinzima? Oni se ne bave stvarnim poslovima. Oni se bave svojim rejtinzima. Ko se bave rejtinzima? Veljović? Da, i Veljović i svi političari. Pa čekajte, mi sad imamo priču o žandarmeriji. Pa ko je odgovoran za strukturu policije? Pa direktor policije. Pa ko je odgovoran za... Da se vratimo mi na privatizaciju. Dakle, o kojoj privatizaciji stalno razmišljate, a niste vi sprovodili, dakle, to sam rekli, kako i zašto, koja vam je nekako Pa najviše para je izgubljeno na naftnoj industriji Srbije. Znači, tamo gde je država Srbija najviše oštećena, to je svakako taj paket, ovaj južni tok, to je odlično. Ali ovaj drugi deo tog paketa, a to je prodaja naftne industrije Srbije za 400 miliona evra, direktnom pogodbu, pazite, tu mnogostruko više. Dakle, ako gledamo u jednom udarcu gde je Srbija najviše izgubila, onda je to sigurno naftna industrija Srbije i inače to nikada nije ni trebalo prodavati. Dakle, ja sam bio predsjednik pododbora koji je radio reorganizaciju naftne industrije Srbije 2002. godine i znam o čemu govorim. Dakle, potpuno smo mogli sami sve da završimo do 2006. godine, ovo što su Rusi završili prošle godine. Sve sami. Iz sopstvenih sredstava i da imamo visoko profitabilnu, modernu rafineriju i snabdevanje potpuno sami. Dakle, naftna industrija Srbije uopšte nije bilo... A vidite kako se hvali sada, jeste čuli čeka kako se hvali. Pa šta će da rade? Da prodaju bespotrebno i džabe i da kažu mi smo krivi. Pa normalno će se hvale. Dakle, tu prosto nema druge situacije. Ako me pitate, dakle, gde je u jednom udarcu najviše para otišlo, onda je to svakako u tome, a najviše para smo izgubili u tim upumpavanjima para u JAT, potpuno nepotrebnih, u tim upumpavanjima para u Bor, takođe potpuno nepotrebni. To su ogromna sredstva i bankarski sektor. Dakle, bankarski sektor u kome država ima kapital je pojeo silne stotine miliona evra. I ako me pitate gde su glavni udarci, gde smo mi to najviše izgubili, onda je to na tim stvarima. Inače, što se tiče onih ranijih, sigurno smo mnogo izgubili u prodaji cementara, sigurno smo strahovito mnogo izgubili u prodaji farmaceutske industrije, praktično... Ne, baš sve ovo drugo što smo prodavali, jedan paket akcija Hemofarma, Zdravlje Leskovac, tako neke druge farmaceutske kuće, to smo daleko ispod i tako redom. Ako sumnjate, dakle, rekli ste da su istrage na početku, a ne pri kraju, da li verujete da bilo kada ćemo saznati, da ćemo nekada saznati, a kada to recite nam, ko je zapravo pravi krivac? Ko su te organizovane kriminalne grupe koje su sve to radile i smišljene, ili mislite da ta namera veoma teško možda se dokaže i da možda za veliku većinu nećemo saznati? Pod ovom vlašću nećemo sigurno saznati, jer se ona oslanja na potpuno istu strukturu pravosudnu koja je sve to gledala u prethodnom periodu i nikada nije procesuirala niti bilo šta radila. Ništa u tom pogledu nisu uradili. Ništa nisu uradili u pogledu kontrolnog dela Narodne banke Srbije koje sve to gledaju. Ništa Agencija za osiguranje depozita koja je bila dužna, sve su to gledali i radili. Dakle, ova vlast nema nikakvu ideju ni saznanje kako bi to trebalo da se uradi. Ako sve te ljude morate da smenite, postavite, onda bi to moglo i tu treba biti miran. Ako nešto ne možemo da dokažemo, pa dobro, ne možemo da dokažemo. Nemoj silovati pravosudni sistem. Ne možemo i gotovo. Ajde da procesuiramo ono što možemo. Pitali ste me kako, izabereš najslabiju kariku u toj organizovanoj kriminalnoj grupi. I onda ga staviš i kažeš, ajde objasni mi ovu privatizaciju. I sad on kaže, pa to smo mi u tom trenutku tako radili. Ti kažeš, ali ovde si malo postupio nezakonito. On kaže, pa sad kad mi kažete možda i jesam, dobro, razumite ja, u redu je, pritisak je bio. Aj mi reci ovu drugu privatizaciju. A i tu si malo nezakonito postupio. Aj mi reci 15. privatizaciju.
A i ovde si malo nezakonito postupio. I sad on počne da shvata da je gotov. Jedan mu kažeš, vidi, pa ti mene uopšte ne interesuješ. Ti si mali, sitan, baš me briga, nećeš dana biti u zatvoru. Ali da mi lepo ispričaš kako se to stvarno radilo. I onda uzmeš i sve to pohapsiš. Jer bez takvog pristupa ne možete vi, a takav pristup ne možete da imate. Pa to je užasno jednostavno. Ako je to moguće? A to je moguće, ali ne možete da radite u postojećem sistemu zato što vama gospodin Vučić kaže da je njegov prijatelj gospodin Miki Rakić. A Miki Rakić vrh organizovane kriminalne grupe. Plus strani špijun, aj sad to što je strani špijun, nego vrh organizovane kriminalne grupe. I sad kad onaj koji je u organizovane kriminalne grupi i bude u pritvoru, ovo samo pročita u novinama, aha, Vučić rekao da mu je Miki Rakić prijatelj. Pa samo ćutim, izdržim 6, 7, 8, 11 meseci, mene će grupa da zaštiti, daće mi posle neke pare i doviđenja. Prema tome, otuda u ovom sistemu nije moguće uopšte ozbiljno raditi stvari, osim što je moguće svetu koji se ne razume u to, mahati nekim papirima, to je strogo zabranjeno, da se političari mešaju u konkretne poslove. On treba da da pare ljudima, automobile, sredstva, dobre zakone, još ne sme se bavi konkretne stvari. Da. Tako da nije moguće očekivati dobre rezultate u ovim situacijama. Ovo međusobne tuče Dinkić i evo nisam čitao novine da ste me pitali koga će napasti Tomislav Nikolić, znam se je rekao Dinkića. Pošto je on rekao da, Dinkić je rekao juče, prekjuče, kad je rekao da ništa gluplje nije čuo, nešto što je gospodin Nikolić izjavio. Znamo sve. Tako je. Onda će ovaj naravno danas da vrati kontru i onda mi imamo taj jedan potpuni haos u kome se u suštini približavamo nekim izborima parlamentarnim, to svako pati svoje pozicije. Hvala vam puno što ste bili gost u programa. Advokat Branko Pavlović, inače bivši direktor Agencije za privatizaciju. Hvala još jednom.